Ketheka sana nkethi tia weekendi ni wambita muthoni wa kiramana ndi na biregiro bote kiume kyaku kirari kiume kiki na weekendi eku andumbite kwithira wime ambirire na njira yagirite ni muthoni wa kiramana ntina nchomana nti ukora nkugwate ugeni akirinde to chia Meru TV weekendi kenda kumenyithia ira karikita kaunti ni yetu ya Meru ome ya Meru na kinyanthi guru ni yetu yonthe ya Kenya weekendi ni atariki 15 cia mweri 11 mwakini uyu turi yo 2025 tuthiatire akimitandao yetu yo kinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya amana kinya tuthiatira ukulukira Signet na Pang Meru TV karande atube kwithira twigutamburukire cio itetauri ekana ichunkwa ira cireketie kuringa biongo bia ndeto kirindeto cia Meru TV oro kana weekend ni atenende county ya Meru aniombete kwithira ikenankanira mbeu cia kuanda nkuruki ya ngiri igana rimwe mengo itandatu cia kwa cia mayani ara irinjire moya gukiria arimi mayani na kinyarimi barabangi nkurukine nde barabari ti arimi bachokete nkatho bakiwa mbeu cia batetheri kenda gutiro rimboni bokumba kwithira bukigunika riboti ya mwandiketu wa ndeto mutugi wa Kiambi. Thirikari ya kaunti ya Meru bagwatanirite na thirikari nene gukurukira rwangi rwa cooperative ni barugurite mutaratara jwa kurekeria mbeu cia kaua ngiri igana rimwe ria 60 kiri kiwanda kia New KPCU aja mutindwa PS Kiburi katureterete kaua kara twarombere president wetu twamurombere kaua huge number of seedlings narua PS atureterete kawa ngiri igana ria 60 narua arimi betite kwanda kawa ni haria kiaria ngavana Mutumanto Ithingia arombete Meru gucokera urimi bwa kawa akiuga urimi bubone bwaijire kire kuria baite kiringithano na imera bingi aja kaunti ya Meru na kinyaja nthigurune kawa kena mbecha tirira ba mami na baba betu na bayuyu bakurire kawa tukianda mira baraba kwanda mira twande mira na kawa twande mira na macadamia twande mira na ash avocado iu ni njira ya mwanya ya kuchinjia maisha ya antu betu miaka eri ithatu iyite antu betu bethire ni bauketha mbecha kawene kiri Meru twina factory iyo compete very seriously na factory cia Nyeri na factory cia Murang'a baraba ita quality coffee na factory yu Murang'a kana Nyeri bakiona kilo ya kawa kakethi tiu kawa kakethi chiri bakiorirwa kilo ya naria 30 kinyatwe factory cieto anonto bora arimi bambiriretie kumenya murimire yo mweru yura tuguitanwa muno ni department yetu ya agriculture twatanirite na ministry ya cooperatives ya Bwana Kiburi itukwira arimi betu nituchoke kawene kaua kena mbecha kaua kariurwa na ndola uratua iria tukaua mbecha thai turiwa kawa tukaua ndola ni untu bugwetwe mbaru ni PS wa cooperative ajanze guru nekele Kiburi akiuga thirikari nene ni ciatirite kuona urimi bubone bukureta baita ngurukia janze gurune akiuga bitha kuma thirikari nene ne batumi maturene kuritana arimi urimi bubu akiuga Meru rikanyene gake ga ngurukiga kuona umithio bwa urimi bwa kawa tukona kawa iko kena baita nguruki another business ya another crop Kenya na Meru tekwenda tuwa nyuma antu Meru tukwani anonto boy kweta Meru we are able to get productivity, we are able to harvest twice a year na ringinga ya Meru brand distribute it is very good for coffee Meru kaya kwele kuma imenti so diegoji all the way to Nyeri we can plant coffee not the under kawa na ito kwa admi betu and be embrace your miwa kawa and I want to thank the governor through his leadership itu kuona antu agriculture na cooperative involved itu kuona kawa Meru kaya kuria siling utiona ibo antu kuna kaya kuria siling Nairobi. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbeta Mutugi wa Kiambi. Ibaya mno mwandiki wetu wa ndeto mutugi wa Kiambi no tubo twambirire ndeto cia Meru TV weekend na njira ikinyanirite tugete na mbere
na irengi ni ati nende aturi barabatwira akuwe na kirima kia Nyungu ntere ira ithaicho bachumirite na kumba kwithira bakianda miti kirimene kiri njira imwe ya kwithira bakimenyera riera batongeretu ni Mithika Mzalendo urokumirire matagiti kia mbunge wa Igembe South nende na urite Nthukembethe akumba kwithira bagichumire na kumenyera riera iri njira imwe ya gutira nende akinyigo kwithira kuri na riera rire ya nontumitu indirete na miti kinyambura etiumba kwithira ikiura riboti ya mwandiki tugwa Ntheto Murithi wa Bakuma Mirigone ya Igembe. Mushindani wakia kumenyera rera o mwana mitu na biria bituthiurukirite jo rawize kene ja Mzalendo mwenda nethirito ene gitari thongi muno na kali na turi bakianda ninjira shumeritie na miti nkuruki ya 500 nikenda bakomba kwanda ndene ya rutene rwa kianda location ndene ya thaisho Kuya tasia kwandithia ithimene miti kwibo twathurire ne bagaraka ba lu yuthi katutaicie kwibo ukumere ndirisene lakini twe batorire ndirisene uba ukumerere wikuona masimu ya ne wamaka nende ngwito tonda nenge no tingwetia kanyu ngwita ndo miti na igara rukorera o masimu tukanda miti igara rukorera tawira ruko yengwetia utwenjo ciene twande miti na rwa rende na kuroko nene muno ni utuba komba kuthira twina process ya wandi miti nene kirimaki ikithirite kia affect tugita kaingi muno ni untu ria kwina mathina yentu ya mpara antu bithia guba kaitanga miti na nibo ene ntwa mweshimu akona nibo ega kuyakinya gucokeria mitira ya itangirwe na ingwetekia ni mantu ya kubwithia environment yetu. Mzalendo etite na mbele guitangugizi ya kuanda mitiji rutene ruru rwa Igembe South no amana kuthiuruka miru iri yonthe akiandaga mitire kumenyeka ja mirangi narikitie kuria thongeria bangi bashumirie nikenda bakomba kuanda miti igitene riri ria mbura kaburo keta wagankwa kanuni ward na katukwenda kuonia Ameru na antu bonthe ba Kenya ati into keke witwa conservation kana kumenyera riera ibati kuma na mashinani na narua twi mashinani ya gankwa Kilindro area Mwengulu na bitu kuthithia narua ni campaign ekwandra miti kirimene giki kia Nyungu no kuona kirima giki tena miti inkomongo wake na kirima ke nikio antu be ya kurombera ne nyumbe maromba antu be ya kwaria Murungu ko kirimene ki kwa una andre na arua twiyite no kuona antu ba bonthe twina bone antu yang na ibo tukwenda ku encourage bethira ibo baromerete mazingira kwa una arua tuba miti yomwe 500 ya miti yetawa bambu na turendra ba andre na tekwandra kibethira bakimenyera muti yu na bakimenyera mwanka kithima kithire kiukonsabwa mwanka twakikishe kirima kikwa green ni kirimene kia Nyungu kana rigira kiji kene na kairirie twaringi Mount Sinai ira itherwe kita kuromberwa ni antu baguku bethero bagitia kirimene giki ni kenda bakomba kurombera maromba jao ara betikitie Murungu na igagwa na inya muno na kira gikirima kira giatengi kuma tene ni akari na turi barutera rwa thaisho kirima kina maana muno ni irathieta wana kithungu sacred places kana a Murungu atura lakini twaburire Murungu nguo no ntubwa utema uitanga mitira yari kuo kwa ukatu kwendro ucokia nguo Murungu kenda ntubwa mba kwiya kwaria na Murungu wo tugwana kwina masaibu ama inge muno anto na araura be ya kirimene kiba karinga kinya ntugo iyere bakiromba lakini wana chifu gutithaira kwina kinya kioro. Murithi wa banki reportera Meru TV kuma ya Mirigone ya Igembe Kianda. Tukirekana na ripoti ya mwandiki yetu wa Ntheto Murithi wa Bakuma nterechi ya Mirigone ya Igembe nende akari abakongoni rere nterechi wandine ya tima uburi bachumirite na kuonania
akuria kwanurwo kwoni araba kwa batwire mundu ne yumutumanu kinya nyuma yabo kumba kwithira bakithura atongeria kaita kwa kaita bakerebo wete wagi bwa stima arutere rutukite mpanga kiribo ntu burabo tumete kwithira kwina kinya kuongeleka kwa wagi bwa ukari na kinya wamba kwithira bwita baikia rutere rubakiari na muthuro ibatumete ntumokire mubunge bagishigo mbunge kya buri mugambire ndikiri bakimure na chubire na mpwe na utira na kumba kwithira kibekira stima nikira bakugwa nture rengi kibadulungirite chio china stima riboti ya mwandiki tu Wandeto Mwende Olaibuni. Akariba Kongoni Mindiro Riverside erari wandini ati maobore ne bachumirite na gutariria burabate yanirwe kontuko keremirandi ya weti na mbere bakiwa ntura yekinyoka ringi otana wa yestime kulukirite kontuko ntobolote tabona na mubungo wa bore rendekiri mugambi bakiwa baba tiomba kuritangoira irita wana stima gitumi ntura yeti nyuma bonene area yetu Kongoni twina thina stima twatikiro gacekereria tuti stima kajegereria kauga atabangi bonthe barekirwa stima kona cionthe turatigwa tuti stima ana beto ntu barathoma ntu baretere kuthia kigerio gia form 4 stress tupu twagura sora ikathuka twagura mbetiri ikathuka batu twina thina inene muno stima ana betu bari kithomone bamwe bakuthithia igerio batiumba kuona kinya gintu gia kurivaici batu tubamurikana na kinyinga turi ona thina ya stima na nguruki tugicokagiria thirikari ya Mr. Dikiri nkatho nontu ibetete na mbere na gututegera mantu mwanya mwanya kwa mbere itugucokia nkatho na tukiuragia inya bau bati tuthithiritie batuthithirie nikenda inya tu tumbe gukaraja antu bange nontu itukarete gita tukirira tukiuragia ni ata stima igututhiurunga tugatigwa gachigirira karaundi tugatigwa antu tutina stima batu tutona inya kwa gucanja thimu tucanjaira kwa itha na rero mbare onekere mumbunge wa mugambire ndekirio balikana no bawatanithiria mainya ya stima nturene ye gitumi bakua kinya bone aringi kura na ibabatere kulikano na mawe arira ya umakere thirikari oi tukuromba thirikari yetu ya Kenya ukurukira mheshimiwa wetu bwana Ndikiri atukinyerie ntumo yeje ki president wetu William Ruto amumenyiria ati itura Kongoni ritina Kongoni Mindiro tutina stima batu kara mundune batu kinya mantu wa security na uginya tukaumiro ni amba kinya tiumba kuona antu ibakira kinya gwita utuku nontu njira cietu no mundu kunde njana no mundu oito kuromba na giteo ikinene sana tuthuganirwe na tu stima kenda ana betu umba kuthoma bwega na tumba kuthithia mantu jangi ja tumba kuthithia na stima no tuende kinya kurithia kana kuthithia mantu jangi indi utiumba nontu stima utina yo area ya gutumira na machine mbali kwa batu tukurie na heshima nene muno kairia kau getu ga Kongoni Mindiro karikanwe twikirwe stima kenda na betu bomba kuthoma tukuria thirikari turikane gukorukira mheshimiwa Ndikiri na tutikurirwo igucokia nkatho nontu bomantu jau betete na mbere bai tucigure kaira nontu itukugwa tukona kaburi tukona dam site tugicokagia nkatho tukiuga inya jau batu tuthithiritie itweterete batuthithiria nontu inya tu turi wananchi na itwethara na kura cia Mr. Ndikiri. Kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa Mwende Olaibuni. Ibaya muno mwandiki wetu Wandeto Mwende Olaibuni betekira turega tarumwe ko monkantere che mbere ingi na rabunge ba kaunti ya Meru arwaribo karira muchamano na ntere chankando ne wandi ya na thurerere gishigo mbunge akia Igembe North baye kamuchamano yo kwariria witi na mbere bo kaunti ya Meru muchamano yorende yokubangi na kudurana mu bunge bagishigo mbunge ke Julius Zaitumu abunge baba kiaria ibonekete bakigwata mbaru thirikari ya Rais Ruto na munini wawe kithure kindi kiba kiromba Meru abe na mbere na kumekera kenda kwithira kurira witi na mbere kaunti ya Meru Mukirio Nkonje mwandiki wetu Wandeto na rena riboti na njira indiku Njore ya bunge ne bakinyete Ntere Siembe arende bawatiwe ni mubunge wa Ntere Igembe North Julius Zaitumu Ntere Siankandone aratirimanite na tongoria banatho na nyumene bawatanjera munka Ntere Igembe Central KK araba watiwe ni mubunge wa Ntere Nwendani Kiliwa Karitho na indikire abunge babonthe bakiaria nibonekete muno kolotela kiara rutere ruriani na thirikari abakiwende kaitaka nikakinyete kamumiru ambe kwithira ke watu mbaru thirikari nene ya Rais William Ruto. Tumu tupatie tamu ngapi? 2 term. Uperija 2 term. Tumu 2 term. Kendeke Ruto. Kwa ta wale wakapacho kwa montikanye koteke ni kiaro. Kwa to kadi maina ni Kamau ni Njoroge ni Wainaina
ogoria ndako mutumori ko kana kithingi kana mwenda alafu mbira Mount Kenya istegeni kyao na Mount Kenya istegeni kyao bwa ake ko to atadika mukono na tuombe tuibu na mauri yetu arambe antobo ndewa igwere iba mwera kwe mwembura kwe mumeru okwe muntu tenu aterere udi dirikari kiundwa uru atewa nontote muberu ayira waki kinyamunya na ariku kana kinyonge timoito olela jete sawa iko kirema kira wera wako ro kido trasia na ko kiro kita kina ma dai kirema kiu ruto no byolelia kazi pate kumya no to kelele tuna mawasiliano na kuna PS16 kirema kiu ute muntu wengwa kinyaga ngwa nungu chenchachwa ndiwe ngo daro chienge baba engiro na tunenya deputy areko au twenda wasiri na twenda deputy mirwiji kutu baje kumianaza tokobithia tu wina interest ciawe tutemuthiata bautwe interest yetu tokari atongoria bameru ni interest ya mwananchi ura watwere ngui na iba kuba bothuku muno no ndo bokwethira ameru kana atongoria bameru atongoria 11 bautu tuindito watanirite na tuitite na mwito yumwe roko hakikisha tuchenje miru bie byo bachumbura tarea uhuru utewe tarea to ire mwira aikwa aratara takwi katwithirikia turo itwe tuthura miru endene na mwiru no tukinya tukarea Mithika Linturi anasema wajumbe wa Meru wanasema two term hawajui ni nini. Mnataka tuende kwa upinzani? Wangapi wanasema tukoe kwa serikali? Kusema ya kwamba eti ya kwamba Kithure Kindiki atakuwa comparative paper 2027, hiyo ni kama kuingiza kidole kwa simbo ya siafu. Na kitaeleweka. Kitafanya nini? Kitaeleweka. Bila Kithure Kindiki hakuna nini? Usaguzi. Hakuna nini? Usaguzi. Oriu kiria bunge baba kiaria ni bawite ati bakomba kwithira bena kiama kio kena bomba kwithira bakiona keki ya nthiguru ciama bingi bituragwo bitha biumite na west na arokugwe mantu na sarakasi kwigiuria uria muno ntikwenda oburia ibo kuona antu amu bakiana babwira ayumbe na antu iba ai nafasi ya kuongoza lakini betha baratongeria betu ng'ombe icia wa barikuo toma ibarachia mbao kore yo bareta gikibeira kore moromo twa tuti mekuona baba ajana tongori bo kwelo na tabo etata ende ko ke yari bito garane geraru grabu ngabiro twatene tuyagoroma kuna na kiama kimwe tokone itike ndadi ya bunge kiama ketu gawa nafasi ya kunomiliti ya bunge beni kama yetu bwana na president oge bale kuruto na kama gaga ndo yeye tanyo toya ndi tuna mawaziri 10 babu kama ne kenu kama ro keri bele tuna president ukini kama kama ro keri matatu mwanga waike to tari te batu nonto mero tena kama keni kama ike nego no peu kama kita nama kuat dan kita tu mana kami tu kan apa? Oh ini, halo, bunda yang kira baku lah. Dia nama dia nak kami kan apa? Nak orang pun orang tu baru. Orang piye kamu orang piye kamu. Kiama tu kiama kiama Meru, wanaweza sifiwe. Lakini kiama Meru, akina na chare ke wo kiama Kenya. Muthia kiri mubunge Julius Taitumu bila bichenja cyandike domo no ritingwe wewe te tukuru litambwe ibo muye yawa diatanyaya awe ko kalenjini ikagome na karite ibi bichenja cyande tweko ya kwa mbachari ni ayanwe muromutu wangu bwera tumiliokia ikienda kuingwa ile ingi uroe murongo ndo akahawa giriyere uroe maride akahawa giriyere Keripotera Meru TV kumembe beta Mokiri Onkonja Ibuya mno mwandiki wetu wa Ntheto Mukiri Onkonja kumantereche yembe nonto riboti una njira enda ya tukiura gataro mweko
mwankantere cia Tharaka naranende ya arimu batukuru cenje JSS kana Junior Secondary School kumantere cia Tharaka baciumirite na kwaranira na mwambo yo muno kuwate wewa kuwata mbarurwaria rutherete rugite na mbere rwatinende cukuru ni batikumba kuthira cike wakanyaga kwirwa mira cichongwa kenda kinya ana baraba JSS bethera bakithoma kithomo kina batariboti ya mwandiki tu Wanthe Tondagara waiguna. Solidarity forever, for the union makes us strong. Arimu ba Junior Secondary kuma kaunti ya Tharaka Nithi bebumirite komeneria thirikari anene nonto bakora mwiko baingiria mendikithia mao gaba kere batongoretwe mwandiki munene wa kiama kia arimu gia KUPPET kaunti ya Tharaka Nithi Bwana Patrick Gitonga ibagwetete mendikithia maraba kwenda kuingerwa thirikari. La kwanza lile tunaomba hii serikali ni confirmation of the 20,000 JS teachers into permanent and pensionable. Ya pili tunaambia hii serikali mambo ya comprehensive schools hatutaki. Tunataka walimu wa JS wapewe autonomy, waweze kujisimamia mambo yao, sababu mambo mingi haifanyiki huko JS. Unakuta vitu kama science, mwalimu wa science akisema anunuliwe vitu vya kufanya practicals hapewi, sababu ambaye amesimamia hiyo shule hajui maana ya hiyo science. Kwa hivyo tunasema walimu wa JS lazima wapewe autonomy. Ya tatu tunaomba Teacher Service Commission. Hawa walimu wa JS waliserve 2 years wakiwa under internship, na sasa wamesabu mwaka moja wakiwa permanent and pensionable. Teacher Service Commission policy inasema mwalimu akifanya miaka 3 he is supposed to be promoted to the other promotion automatically. Na tunasema hawa walimu wa JS wamemaliza miaka 3 sasa, TS should take them from C2 to C3. KUPPET power. Enough is enough. Mwalimu ameteseka sana, walimu wa JS wametesekea primary sana under the leadership of OI. Ukienda kumwambia kitu anasema unajiringa tuko na degree. Yes. We are saying we are demanding autonomy. Jambo lingine, walimu wa interns wameteseka sana wakilipwa 70,000. Hii 70,000 haisimamia hata mahitaji yao. Hawa walimu wa intern wengine hata mabibi wetu wameenda nyumbani. Uwezi hata peleka mlembo ndeti. Hawa walimu ambao ni secondary school teachers waweze kuchukuliwa kama secondary school teachers. Autonomy is not just good for teachers, it is good for parents and learners. When we have autonomy, the students who are in JS will have better facilities in senior schools where we have laboratories already. We have had KJSEA, which was supposed to test them for practicals that they did in integrated science. Gaba kugiba gukorokera Kenya mara kinene kagita karabare gwirani yao na koguba kyora thirikari kubaingiria mendekithia mama. Therefore, that is we are saying we are wasting a Kenyan generation, and therefore, ladies and gentlemen, teachers of this country, we have to stand tall and fight for our students, for our parents who have been paying school fees na imekuwa ikienda kwa maji. We are saying that these learners, these parents deserve what they have been paying for. Na kwa hivyo kama mtihani ambao wamekuwa wakijaribiwa nao wa KJSEA haujakuwa ukicapture vitu ambavyo wamekuwa wakivisoma, basi huu mtihani ni wa nini? Mwalimu wa secondary ambao wametumwa huku junior school wamefanya subject 2. Wamefanya subjects ngapi? 2. Kwa mfano mimi kama mwalimu hapa Meru South nimesoma English and Literature. Pale shule nafunza CRE, nafunza pre-tech sijui hata ni nini. Nafunza creative arts, nafunza vitu hata sijui ni nini. Where is the mastery of content? Was I tested? When TSC gave me a TSC number, I had to have qualified for certain units in the university I studied in. And therefore, when they are giving me subjects ambazo hata sijasomea, wanapenda huyu mtoto kweli? On Friday, tulikuwa na National Governing Council, and we mandated our National Executive Board to go to court to challenge Legal Notice 1 of 2024
the one which was produced by the Presidential Working Party on Education Reforms. Na tukasema that legal notice, we are challenging it in court because a legal notice cannot be higher than what is in the Constitution. Kumaga kaunti ya Tharaka Nithi nikiripotera Meru TV rĩtwa Kambita Ndagara. Waiguna. Hivyo mno mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna kumanteretia Tharaka na riboti ya Ndagara Waiguna yatunenkira kanya gakumiria matete chokerete nyume ya Ndeto anyume ndeka chitikura na Ndeto ingi kathombo keta kuraya nduto akurikana wete na mbere na kumba kuthiro gituthiatira kimitandao yote yo kinyanira Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya. Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places. Odi Antobe Meru County, Tharaka Nithi County, Isiolo County, na Kinyambu County, ntore rio cionthe ciithire kiretie ituri bionthe bianthe bira bimagaruo nkujana ntato sire na murio tamatanta jama sono jagi empeke auki atia we ukwenda kwethira wina mantu ukwenda kumenyithia antu nukwenda track kana ngare ya rudishu aja ni oturi nini wewe areria antora ndongo na ndongo antu bakuigwe warie tankongi maugene atiri gwa kwenda kugire skuru yaku gwa kwenda kuthia road show kana kiaba kira kionthe kwenda sauti yenene atiri aja tuli na ngare ya road show ira tugukunenkera na maguri jara kuguna muko jo waku na kinyawenda tukwejania muna mugi kana na MC sound irere aja nirete onekete kaire kuma nthiguru rombo kuma gitara baroti ko yegitara banu mwanga gucoka kwa Jesu runguru eria iguru na matu na kinyamanga nyoni na nthenjo mo gutoneka ingeta eje Thimo namba 0725 170 744 withira ugisigwatira ngari yaku ya road show na kinyoke ya kuthawe na kiatho aunja ni oturi turakwe nagoe taritho na gutu nini wewe turekane You can read about it in the Daily Express. Karibu sana kirike chinchige tukia biele kia Ndeto chia Meru TV weekend ni wambeta muthoni wa Kiramana MCA wandi ya kithiuje kene ya mwende ithile na nkurukiro kumirire giti kia senator wa county ya Meru na chimete na kuri atongere ba Meru na Kenya atongere nthigurune yetu yonthe ya Kenya witana mbere na kumba kwithira abakiringa siasa chia gutambia thiri na kureka kuringa siasa chia mpatho akiwa nende siasa chia mpatho itomba kwithira chikireta witana mbere arankuruki onekete akimeneria Rais William Ruto na thirikari ya waki wote witana mbere bethirite bakireta county ya Meru akibori nende bagetera mwanka siasa achithira chikinya kenda baliunga Meru bakireta maendeleo kandi gukaita akakureta mirandi county ya Meru. Riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma.
nawe MCA wa Kithi Mwenda Ithire na mutongeria kuromba giti kia useneta ja kaunti ya Meru noritie atongeria bathuri na kura kwambiria rugendo rwo kureta ngwataniro ja kaunti ya Meru ni kiria kuga wagibu wa ngwataniro gatigati ga atongeria kaunti iji wamo na aringi kura nibyo bitumite kaunti ya Meru ithire tiginyuma nene kiwiti na mbere batu turi a Meru twithirite maita maingi tugaukene sana ki siasa cietu iria twithire tukiringa na no mwanka tukinya twithwanirie community yetu na twichienda tukaria atongoria ba Meru kenda tumba kuatanithia antu betu whether itu tam kana i one term tuwithe kwithia tuatene no ndu nara twaita tukawe itu tam tuatene tukewe heshima tukawe one term tuatene thirikari ria formwa thengi ya formwa tuketha twina heshima ku lakini siasa ira tukuringa thai omuntu okira chiawe two term MP baetira two term bange baetira one term siasa ira tukuringa thai siasa very selfish siasa cha kwailiria community mantu ikyo ndu tulagite behind in terms of development akwaile for example narande cha Western na Nyanza Ruto ateithia development Nyanza kana inyo Uhuru Kenyatta ateithia development Nyanza no tukabendete muno ateithia development Nyanza no tunao bakira so kinya thai bonto bakwa factor kesi cha 2027 bakaringa kifua bakawa bora bakwenda na bakathikirwa bakawa bira bawetia na bakathikirwa niare kinya ugite kwa miaka 3 na ndi President William Ruto ari gitine utebia bata ethirite akiretera kaunti ya Meru na Meru babatere umuringira kura kiri kithurano kinene kijite kethira kareta mirandi ya witi na mbere President William Ruto eketha na kwenda kura cha Meru development abwete kwetha aretete sofa kiendene Meru no ntukailia utebia areta mozile omba mwikwa na ite kansene nyagwe na fununu that omba kwethira Meru on Sunday so president batu bira tuwirite kwata na turame tu in development na tuatishia tukauma thirikari ne tunjoini bange form thirikari ingi so na tukamua na tuheta na tukwenda so oni bran kwenda kwira antu betu ndendo bera siasa ite kwenda emotions tuteko nindi kuringa siasa chi emotions itwaile bobo atutale mathabu yetu on the end of the day together kwina thirikari 2027 niare akirikiria kuria jumbe ba kaunti ya Meru kwithira bagitia mirandi ya witi na mbere kiri mutongeria wa nthiguru President William Ruto jaure thirite agike mirandi ya witi na mbere kiri kaunti yingi ginya tongoria betu MPs na bonde ingo ba challenge enya botoria President Ruto ri kage obobothiria barabara ya promise riri tamuria nanje nya bobo na political career ote MP ate kwenda kwa re-elected ote kiongozi Meru ate kwenda kwa re-elected utambudi enough bogoria president ile maendeleo yenu yake ile yake ya ku launch project chenu anje finance yake itita kuthira tukinya nusu finance bo murie ile yake ya ku launch mirandi yenu kenda antu benu babuthigira bobogua rwimbo ruro tu tam rwimbo rutina matunda asati nao na rutina matunda ote a Meru barutikira nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam iwe mno mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma no ntuboro nurura njira ikinyanilite tugete na mbere nende mbushi umuyu kuromba thirikari yombe kwithira itonyere na utiri bakona kioto kya gutira munda yoyo tomba kwithira yugita bakiari na bakiari nende na keba ibugwete kwina mwitongo mura chumirite na kuganere no kagete na munda yonende beromba thirikari itonyere na utira munda yoyo tromba kwithira ayugita no ntunende mwitonga wa ibachuna munda no ntubatina kainya riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Kiroria wa Stella muchiyo mwentere cia charia na jotarete achara ya mbecha akuona ni bethirite bakianda na bakarimira nyuma mberi gukeja na muntu na kiweri akawira bia kurebira biri mundene jwao mano kinoti wantorinkanya gintu kira giturigaritie ndene anja iji yetu baba na mami bakwire na kwanja baba arakwire mwanka muthiru 2024 na kuri na mukuru ugwitwa Samuel Muriera
watura gwa Kenya Power Mwitonga ututhiritenete njeji bwega arejire goro na biugeri na antu na ibanga na kila kitu eja akwejambiria kwithia mpempe ciakwa iciji ukuona ciite uju mpempe iji ndirandite na thina muno ndari mana karagita ndachwa fertilizer ndachwa mbeu cionthe ndanda no ntuntira munda jungi no jujwa baba kumira au ibarejire baura mwekuru kwegoro bachoka baura my sister thainya my sister atumba kuja bure cibitari ari ndaja ndikuija ria ntunde ari kuraja ndaringirwa thimu nderwa ngikinya ndetha na baumisire na achoka barari na ibanga achuite antu bakariene beja kuja kurita ngugiu season nthiru na ithiria my sister kaire mundo uju twajukia antu bakanya mwera bejaja be atwaringa mbica twarugura faero tweta mwanka kaguma kwa OCS twaringa report twandika statement na faero rugurwa etaita mbeca kethe imbeca itire kaingia thithire no twariuga we kinya kathithu ate na mbeca cia kungana na njeje nturinganya kamwite kumenya maria kwou faero au netire aithwa beja kaire na ibanga batutisia batemanga barigo jetu twabaikia kwa polisi tutamenya na ate gwakarire kiaria ni bethirite bakiuria thirikari gutonyera na kubatunyukia kiri muntu uyu uri rumite kini gutigira kubangaikia buru na ndiga nkuromba mukuru uju natige gutwangaikia igamba bandu irienderete kotini na ranthitangite na magamba jairi rimwe ria kuga indegete kwathikira watho bwa koti na ringira kuga indemerete mundene jwawe kankuromba thirikari nene nini nitonyere antu aja njeje antorinkanya ikania muntu uju etere gamba rendere nontu igamba bandu ri kotini atwekanya burunje ntorinkanya igamba rethire anchinda na igamba ajukie munda arega gunchinda na igamba nani tweje njetu tumenyora tukaga munda jwa baba nontu baba tugairire mundu na ugwero miraria ungire miraria ende atatu nenkera taitu na rire ajiru ara mama sibitari ndigwita kumuraitha mbirire munda jwa kwa na kira kionthe ndatiga buyana bakwa bungenyurane na ndiga nkuona tukiangaikua tutiramba gukaranthi turiana bantu rinkanya tungenyurana utonga bwa baba na nkuruki kwithira bakitariria mantu kathumba haja kaumo karia baritanite thina na muntu uyu uria gukuirikana na kugana gurite munda juju kwa Florence Ntinyari wantorinkanya oni ndatigirwa aja imami na baba na barandumya munda endi nontu ntarumitwe munda juju taitu baba atari agutuditira ciuma baba gukua mweri jwa mugwanja mwaka muthiru 2024 nyuma ya mweri jumwe ikwejire mukuru ransavu na baruga ya wakiri ambira impume mundene jwawe nyuma ntuku 14 oni ndari mpandite irio byakwa na nande ntendi omba kumwebera mundene nontu irio byakwa tayari byari kuna nyanta muije no ndajukiria atwa ya gwita kwa ndio na ndaringa report gwa chibo ndabera kwina muntu kumbira mwebere mundene na ntikumenya muntu uju no itweterwa gikaro kwa ndio na family yetu yonthe ana baba abana kenda na tugwita ndio na muririe ni atia gukarakari no ntukuga wina munda njeje na ana baba barigwa batikwizi we ndio akumwira au erire ndio na agurite munda enderetwe munda ibaba ikemwe akwirwa na nenkanire agreement ira baandikana ira na baba na maratasi jara jonde basainite kwa ndio charia nontu munda jo batere okurukira mbundi ne kireana na kila kitu joka kurukwa kendeta kulita taito augire ati na atiomba kulitira taito ciawe gwa chibo kana kwa ndio arauga agaitira agreement ciawe kwa kotini na ajukiria arambikia kotini na nthitangite kotini kithongo imbetekete kumegita riu rionthe mwanka thai uthima irio biria ndaandite nejira arareja na antu na ngari barajukia barakuranga irio biakwa baracoka barainga mwiriga jura tutonyaga na juu kwita au aciari bakwa kanjira kwithia munda indario ndikwa ndroba uria pambirio ndiriten na kwaria miambo itiagirite brio ndiko ya kungenta nkibaura ciana onto bakwithia mpempe brio mukuru wito muriera ira araukirire andinga na muru mantere ciangu ciaku kuni wandia monganthie gicigo mbunge gia Centriment ngikunyiria ntatori twani Patrick Wastela. Profesa Kithure Kindiki urane munini wa rais athiguru na Kenya na achiumirite na kuga nende siasa cia Kenya cibatikomba kwithira cia siasa cia thiri na ti siasa cia ndumano kana cia gutambia kuria kugwatanira nicio siasa
Chiampathu akiwa na ndebo watanirite na rais wa Nthiguru William Ruto kenda utire Nthiguru ya Kenya siasa iria cigomba kuthira cikiringwa ni siasa cia kureta thiri na ngwataniro a Nthiguru ne ya Kenya. Hii nchi yetu itabadilishwa sio kwa maneno, itabadilishwa kwa matendo. Ya pili, hii nchi yetu itabadilishwa sio kwa maneno ya kuleta mchemko wa mambo ya kiukabila. Hii nchi yetu itabadilishwa na utaifa, ili tuwe na taifa thabiti. Na njia ya kujenga utaifa ni ile njia umetuonyesha Mheshimiwa Rais, ya kwamba kila sehemu ya Kenya kusikue na kuna sehemu ya Kenya imewachwa nyuma ati kwa sababu ya siasa. Kwa sababu siasa ni tofauti na mambo ya kuendesha serikali. Vile umechaguliwa ukiwa rais, umekuwa rais wa taifa nzima, ikiwemo sehemu zote za Kenya. Na hiyo ndio itatusaidia kuharakisha utaifa wetu, kuleta umoja na undugu kulingana na wimbo wetu wa taifa na maazimio yetu kama taifa ambalo tumekuwa uhuru sasa kwa miaka 60. Iboya mno mutegeri wa Meru TV na muthiatire na rekwende tuthiatirite rukulukira mitandao yetu yo kinyaniria Facebook na kinya YouTube twakuchukire nkatho cia mwanya muno amara kinya tuthiatire ukulukira Pang na Signet Meru TV twakwira thank you very much. Barabanda bambotira Meru TV weekend kumba kwithira ikinyanire kinya babu twabwira Iboya sana Phineas na Ramsey acho ibweni buchokeretu nkatho cia mwanya muno amana kinya ndiki betu bandetu barabanda iteithigintere mwanya cia Meru na kinya ome ya Meru kenda utira abo karinde ko kunu kumba kwithiro kimenya yara yonde yo karika Meru omeya Meru na kinya Nthiguru ne ayetu yonde ya Kenya endunkirekeria ambetikiria nkurikania atiri kana nkwira gauntu kamwe akaraka komba kwithira akaikwikira inya atiri mbetikiria nkwira utubumwe abora bukomba kwithira abu kwikira inya no utrimane na ithitaria na mantu ya maingere yo mbikio tumo komba kwithira ukichindwa endu tebati kwithira ukitikiria akuchindwa no utrimane na ithitaria bira byo bakwithira bietu mawichindwa endunga kuromba atiri ukaitikiria kuchindwa gichombe kauga atiri you may face many encounter that may defeat you but don't allow to be defeated. You may face many encounters but don't allow them to defeat you. Ni bwega sana.